Tanbagi himke organizational meeting already pre-schedule khaijak dorok joton saimano bubugra dani dagi Mumbai 6 you are Monu Soilengta ADC constituency tagesa 5th ST Samono ADC constituency ni observer samjama yagulo ani second meeting already ani moi bosung yakari thangnani ang saimanya ang pre-schedule khaijak joto preparation khaijak কিন্তু ang tini mo program na cancel khaimaliya moi no ang last bini mangkutui bini langma chojak mangno nainai khumboginai angma phakya কিন্তু ani langmawo belai kheno khatong thuglia tini tan bage paithak jora bono or masuk jora ang tonang musungmani belai kheno disdain sini takar julabai mo dolai Monu Soilengta eba Samono bon bage ang ani pre-schedule program party belai kheno sini bagi kotor party nislai jat kotor nokni khilai bhoilai moi bising tifano ang khagaka mo samung dofani bagi belai khana important aba ke songi nai ang tini party ni standard ni bagi nai dofani community nation ni hamprani bagi nai ang tini mo program attend kanan bagi nai khasi ki ma phage আমরা খাজে নেতা করক যতনে লাংমাওনো জয় এন উ আর উবেন ফাইন সুং সাইমানো লাংমাও দুঃখ কষ্ট তঙ্গ অবকুবই ফিয়াবা আনি লাংমা ওয়ানি মই মন লাস্ট রেসপেক্ট বিনি লাস্ট জার্নি জরা এন্টায়ার সামুয়া আং তঙ্গিমে নেওয়ানি লাংমাও বিলাই কানো আনফুলফিল abo langmawo sob somoi no kok sawi tongsinai be khajan tawro kokrui dofa sa asol kok dofani thangnani abo anin thani belai kheno bukhawo kok saka mon bagai ang bubo importance ko kang naikya dofani samungo dofano rokha khanin dofa mothana baginai thinai borok thikya kintu thangnani baginai jara thangi tongnani sini generation after generation ni baginai sini party unity ni baginai party not tab strength and khanen baginai o party ni bising ti do power sing tebo sini bising integrity sini bising unity no sing tebo cemented khaneni tebo krak ku khaneni aboni samung bokjang ni baginai bobograni sei songjak bobograni dagi mungno sini party ni responsibility no ang ani duty no perform khanen bage ang tini phakya khaji neta kurok jotono suridi sini dofa ni hamkre ne bage nai ani mani ani moini phola langmao bini phola sob somoy na khakchama manai tongtung aro jotono surinan bage ani khabai ang khubai koi jago khaji neta kurok tai dofa ni bage jotono surilai di sini dofa belai kheno dukho kalaijak sing belai kheno kubun patiro bai thengjak gitongo India parliamentary democracy was sing saimono 1949 15 October je instrument of nini accession ni bisingtui sini Maharani the reason Kanchan Prabha Devi sini Bubograni bini nanani bisingtui sing Indian ni kaisa proud Indian citizen hisabe sing region tabuk sing claim claimano yaba after decades sing nuka decades nibor decades sing nuka bibino political struggle ni bisingtui sing situation tori khlayo eno government jara tonai center tonai ro sing agreement ngo sino kogro yaba bor implementation khlaya bor bibino babe talbhana khlai tongo ti prasaro thansa green bagi khazine takoro politically variation ideological difference tongpano
sini common causes sing thansa tonan dorkar tabuni mo situation Simon at present center of Narendra Damodar Das Mudini led India governments the same time Tripura Rajyo Bahaino Professor Dr. Manik Sahni led by India governments অর্থাৎ center of BJP government Tripura BJP government কিন্তু অরো কক সাদাই তঙ্গ চিনি ST representative করে হিংকাঙ্কে মথানো বাদনরিদি যারা ত্রিপুরাসানি বিসিঙ্গ চাকমা খরংনি তঙ্গ চিনি representative BJP ও মক খরকসা representative তঙ্গ তাই চিনি কক বড় কক সানাই খরকতাম চিনি representative তঙ্গ বড়ক যদি ইন্টারনালি যতন সিং পলিটিক্যালি ঠানসাং কাঙ্কে সিনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ni thani bo sini political power sing achievement tumnani ba achievement nanani ba attain khaine ni abo belai khano abo helpful unkomu nang kobe nung jungo at this point of time election phayo thango kintu nung ang elected member ngi mano 5 years in bagai bon pore 5 years pai kenke hoyto jonatarok am jonatarok electorok gonodevatarok suno teuisa elected khai rohe ke Indian parliamentary democracy nini assembly pan hanteng lukshaw pan hanteng nini khorang no nangaro kisana ni au scoop nang kamai thangnai o 5 years no subject sini bage ampal scoop na sini borok ni sing Simon sini hawa sing sini minority thanginai separate state bomasan ka greater Tripura land mane joto separate state by state ko sini khorang kisana bage sing nage sini survival ta existence bage nai hayake sing tini o dabi o sanmuno sung sana kok tongmani ye kintu sung Simono after 75 years of experience nini Indian me marjang mani yaglo chini Tripura saro kintu belai khano birds extinction minority turuk sung tebo komi hui thangnai o jorao sung political power jodi achievement tu mai hanke obono golden chance chini Tripura sa MLA sokdabu non corporate speaker panangtung corporate speaker panangtung internally sing jodi buji winai center author government of India na sing pressurize kalai nai tubnani bagine je babe time amount babe toiring ja scoop tongjak poribesh toiring ja ajoro sing nana ring hanke sini kapal hamen sai tai tam sajinai hameni bisingo tewa hamia agami din babus kang salo sing nai anbage tabuno right time tabuni jara BJP o tongnai ADC ni kobot baddi state do jara tongnai ro boro কিন্তু অনেক বড় পিভিটাল রোল বড় অনেক ইম্পর্টেন্ট রোল বড় এফেক্টিভ রোল নাই মানো মথানি 13 জন এমএলএ নো বাদ নো রিগার্ডিং খাজেন তাকো অনেক কিছু খাইমো নাংতাই তামো কক সবাই সাই মানো সরাই কে কক সরাই সবাই সানা থাঙ্গা আংকে অনেক বড় নি বখা কেতাইনাই বুসাক কেতাইনাই বেলাই তংথজা গ্যাংনাই পিয়াবা जों অর দায়িত্ব সহকারে সাই মানো जों ননি প্রতি হেল্পফুল নরন जों খাবাই খবাই হামজাগো যারা বিজেপি যারা তংনাই রক বিসিঙ্গ বতাবো আমার খাজেনে তাকুরক जों তিনি ঠানসানো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট जों পলিটিক্যাল আইডিওলজিক্যালি ডিফারেন্স কিন্তু সিনি ত্রিপুরাসা नि সার্ভাইভাল টু এক্সিস্টেন্স বাগিনে जों কমন কজ जों ইন্টারনালি হিনতেं एक्सटर्नली हिंते सिनी बिसिंग जों आन्डारस्टेंडिंग तनंनाय आनबाय खाजेने ताकुरो ताइ गोबां कक सागलाक म जरा हामियानो खा हामिया जरा तिनि आसक साविनाने कक बथाका जतन खुलबाक्या टिप्रासा आइलकथिं उबगरा आइलकथिं ननो जतन हामबाय म सानजा जराबो खुलुमका।